Imanaya Mexicuna, el día de hoy les enseñaré los adverbios de lugar, algunos ejemplos de adverbios de lugar y cómo presentarse en quichua. En primer lugar están los adverbios de lugar que son ñaupa, huasha, jawa, uku, cuchu, uku, cancha, jawa, ura, cuchu, caru, chaupi. Si algunos se repiten, significan lo mismo, pero dependen de las palabras que le acompañan, que pueden significar algo diferente. Bueno, yo empezaré presentándome en quichua. Ñucaca apumedina micani, ñuca otabalan micani, otabalomanda micani, sarguromanda pash micani. Ñuca shuk ñuca chunga shuk watata charini, ñuca turipani kani, ñuca shuk pani charini, ñuca shuk taitata charini, ñuca shuk mamata charini, wawkitapash charini. Ñuca wawkika Wawkika ima shutita? Ñuca wawkika tayakmi. Panika ima shutita? Ñuca panika Diami Medina Micani. Taytaka ima shutita? Ñuca taytaka chay Ángel Medina Micani. Mamaka ima shutita? Ñuca mamaka Josefina Micani. Panika mashna watatachari? Ñuca payka panika ñuca payka Diami Medina kan, payka panika chunga sukta watata charin. Ñuca wawkika chunga pusak watata charini charin. Ñuca Taytaka mashna watatachari? ñuca taytaka ñuca taytaka picha chunga shuk watata charin. Mamaka mashna watatachari? Ñuca mamaka ñuca mamaka chusku watata chusku chunga kimsa watata charin. Turipanikunaka maypita estudian? Ñuca turipani Don Bosco de la Tola mi Paykunaka panikuna turipanikunaka maypita estudian nijurkuna? Sí, esto tiene que pronunciar. Ñuca turipanikuna otabalomanda kitumanda pi. A ver, kutin tapusha.
Turipanikunaka maypita estudia? Ñuka turipanikuna Ka Tikitumanta colegiopi estudian. Ñuka payka diamika no, ¿cómo se dice? Panika maypita estudia? Ñuka panika Don Bosco de la Tola colegionmi colegionpi mi. Kuti wawkika? Ñuka wawkika Don Bosco Salesiano colegionpimi. Allkukunata, misikunata, atallpakunatapish charinkichu apusita? Ari ñuka charingimi. Ñuka atallpata charini, ñuka ¿Atallpata o tawka atallpakunata? atallpatakunaka Atallpakunata. ajá. Ñuka picha atallpakunaka charini, atallpakunata charini, y ñuka allkuka sanmi, shuk allkuka? Chay shuk allkuka? chay shuk allkumi titunmi. Misita charinkichu? Ari ñuka misita charinkichu, charingimi. Charinimi. Ñuka misita ñuka illan o sea, no tiene nombre. Shuti illa. Ya. Pobrecito, pobre misiu. Ya. Chagrata charinkichu? Ari ñuka chagrata uchilla charinkichu. Uchilla? Ajá. Uchilla chagrata charini. Ya. Ñuka uchilla chagrata charini. Imanta chagrapika charinki? Ñuka chagrata no, ñuka porotuka charini, ñuka chagrapika porotuta charini. También Imarata chukllu charini, chukllutapash charini, zambutapash charini. Alipacha. Puñuna cuartuta charinkichu? Ay ñuka puñuna cuartuta charinkichu. Cuartupi Ashkutin. Puñuna cuartuta charinkichu? Ñuka ari ñuka puñuna cuartuta charinkichu.